7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sad dame. Morate osjetiti ritam. Imati stav. Ma hajde! Opet si promašila korak. Ne, ne i ne. Ovo izgleda kao sad za početnike. Jeste li zaboravili koliko je ovaj studio značajan? Idemo, otiđite. Uz ovakav stav ne morate se više ni vraćati. To je trošenje vremena i za vas i za mene. Pogotovo za mene. Branko, stoj! Moram kratko razgovarati s tobom. Da li ti dobro čuješ? Da. Zašto onda ne možeš pratiti upute? Ni riječi. Hajde odlazi. Zapravo nestani ako je moguće.